기본 문법. 기본 문법. 으면서. 이면서 네. үйл үгийн үндсэнд залган 2 ба түүнээс дээш үеийн зэрэгцэн холбох утга илтгэнэ. Ишгээр төгссөн үеийн үндсэнд 면서. гийгүүлэгчээр төгссөн үеийн үндсэнд 으면서. хувилбарыг залгана. Мөн 를. гийгүүлэгчээр төгссөн бол 면서. хэлбэрийг залгадаг. Монгол хэлний энэ сацуу хэлбэртэй дүүнэ. 커피 уунгаа найзтайгаа ярьдаг. 커피를 마시면서 친구와 이야기를 합니다. 커피를 마시면서 친구와 이야기를 합니다. сонин уншингаа өглөөний цай уудаг. 신문을 읽으면서 아침을 먹습니다. 신문을 읽으면서 아침을 먹습니다. цэвэрлэгээ хийнгээ хөгжим сонсдог. 청소하면서 음악을 들어요. 청소하면서 음악을 들어요. кино их гонигтай байсан болохоор уйлсаар үзлээ. 영화가 너무 슬퍼서 울면서 봤어요. 영화가 너무 슬퍼서 울면서 봤어요. хог түүж цэвэрлсээр салхиллаа. 쓰레기를 주우면서 산책했어요. 쓰레기를 주우면서 산책했어요. паркаар алхангаа юм боддог. 공원을 걸으면서 생각을 합니다. 공원을 걸으면서 생각을 합니다. 요. нэр үг туслах үйл үгийн холбох нөхцөлд залган тухайн асуултанд товч тодорхой хариулах тохиолдолд хэрэглэгдэх хүндэтгэлийн нөхцөлөө монгол хэлэнд дүүцэх нөхцөл байхгүй учраас харьцагч этгээдтэй хүндэлж байгаагаа аялгаар илтгэхээс өөр аргагүй. өчигдөр хаанд байсан бэ? 어제 어디에 있었어요? 어제 어디에 있었어요? гэртээ. 집에요. өчигдөр яагаад хичээлдээ ирээгүй вэ? 어제 왜 학교에 안 왔어요? 어제 왜 학교에 안 왔어요? 한해 후레 감기에 걸려서요. 운이 하나서 앞선 배. 이거 어디에서 샀어요? Ich dilgures. 백화점에서요. 힌트 кино үзв. 누구랑 영화 봤어요? 누구랑 영화 봤어요? 지원 씨요. ямар кино үзсэн бэ? 무슨 영화 봤어요? 무슨 영화 봤어요? 배트맨요. 희재 гэртээ ирсэн бэ? 언제 집에 돌아왔어요? 언제 집에 돌아왔어요? шөнийн 10 цагт. 밤 10시요. 으면 안 되다. үйл үг тэмдэг үйл үгийн үндсэнд залган хориглох утга илтгэнэ. үеийн үндэс ихшгээр төгссөн бол 면 안 되다. гийгүүлэгчээр төгссөн бол 으면 안 되다. хэлбэрийг хэрэглэнэ. Мөн 를 гийгүүлэгчээр төгссөн үеийн үндсэнд 면 안 되다. орноо. Монгол хэлний ч болохгүй, вал болохгүй хэлбэртэй дүүнэ. энд тамхи татаж болохгүй. 여기서 담배를 피우면 안 됩니다. 여기서 담배를 피우면 안 됩니다. хичээлд хоцорж ирж болохгүй. 수업 시간에 늦으면 안 됩니다. 수업 시간에 늦으면 안 됩니다. дотор байранд хоол хийж болох уу? 기숙사에서 요리를 해도 돼요?
기숙사에서 요리를 해도 돼요. үгүй дотор баримт хоол хийж болохгүй. 아니요. 기숙사에서 요리를 하면 안 돼요. 아니요. 기숙사에서 요리를 하면 안 돼요. 컴퓨터링 өрөөнд ундаа ууж болохгүй. 컴퓨터실에서 음료수를 마시면 안 됩니다. 컴퓨터실에서 음료수. 음료수를 마시면 안 됩니다. Энэ хувцас зарж болохгүй. 이 옷은 팔면 안 돼요. 이 옷은 팔면 안 돼요. хөгжим сонсож болохгүй. 음악을 들으면 안 됩니다. 음악을 들으면 안 됩니다. дүрслэх урлагийн музейд зураг дарж болох уу? 미술관에서 사진을 찍어도 됩니까? 무술관에서 사진을 찍어도 됩니까? үгүй зураг дарж болохгүй. 아니요. 사진을 찍으면 안 됩니다. 아니요, 사진을 찍으면 안 됩니다. мэдлэгээ баяжуулъя. 알아봅시다. Нэг дор хоёр үйл гүйцэтгэж байгаа доорх зургийг сайтар хараарай. Загварын дагуу өгүүлбэр зохиож ярилцсан. 커피를 마시면서 이야기합니다. 커피를 마시면서 이야기합니다. хийж болохгүй зүйлийн тухай зургийг сайтар хараарай. загварын дагуу өгүүлбэр зохиож ярилцсан. 사무실에서 담배를 피우면 안 됩니다. 사무실에서 담배를 피우면 안 됩니다. өгөгдлийг ашиглан загварын дагуу харилцсан яриа зохиож ярилцсан. 도서관에서 음식을 먹으면 안 돼요. 그래요. 미안해요. 미안해요. 미뜨꼬이. 몰랐어요. 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 네. 어제 어디에 갔어요? 도서관에 갔어요. 도서관에요. 도야씨 지금 뭘 하고 있어요? 전화하고 있어요. 왜요? 도서관에 전화하면 안 돼요. 그래요? 미안해요. 몰랐어요. 도서관에서 하면 안 되는 것이 또 있어요? 네, 음식을 먹은 것도 안 돼요. 다른 사람에게 방해가 되니까요. 네, 알겠습니다. 그런데 노트북 컴퓨터를 사용해도 돼요? 네, 기경 괜찮아요.